lang nako niya, ma'am. Dapat kuon man sa taka, di ba? Tay sa ma'am, sorry. Sa iya lang permi or syempre maduol man kaniya. Crystal, unsa ka na tao sa birthday nimo? Okay. Oh, sige tanaw na to imong right hand. Si Crystal labing. Labing nga pagkababae si Crystal. Unya Crystal nahigugma na ka. Ang imuhang kuan Crystal. Kung nahigugma na ka karon pag-amping ha, kay ana ay mga tentasyon sa kinabuhi. Beware. Ampo lang ipaiway sa mga tentasyon kay taas pa ang lanat sa imuhang panahon. Kung nahigugma na ka karon, normal na nang nahigugma ta pero dili sa magdalik-dalik. Unya ang imuhang kuan, nabigo na ka sa unang panahon kana bang papila bra. Walay klaro, karon ikaw sad mura kag mo serious, ayaw og serious ha. Unya ikaw jud Crystal pag amping ha kanunay aron dili ug maminyo na ka pag amping o di ka masayop sa kaminyoon. Nya sa imong pagkadalaga karon pag amping nga dili masayop. Kay anay mga tentasyon sa kinabuhi. Unya ikaw Crystal, maayon ta ka mugunit og kwarta. Pero mo gawas. Kay once mo ingon gani na. Day, wala kay kuan. Muhatag jud ka, bahalag gamay. Basta makahatag kay ikaw. Good heart baya kag kasing-kasing. Maluloy-on. Unya maikogon. Unya ikaw ang imuhang paningabuhi, Crystal saktura. Once ikaw maparisan o kumingking nga ning lapas ang imuhang partner kara moasenso jud mo sa imuhang kinabuhi. Kaning kamot ampo sa Ginoo nga makakita og lalaking matinud-anon unya ana ay trabaho kay magunsa man sad ta anang gwapo unya walay trabaho di ka mabuhi ana. Unya ikaw Crystal makaanak usa duha tulo. Upag amping ha kay ana ay mga kalampusan sa imong kinabuhi nga dili nimo damhon. Unya pag amping sad kay ana ay mga sakit-sakit. Basin na humanan ni, basin sa una ring panahon, sana una ring panahon. Mang-awas jud naon ta kay kwarta nga makuha nimo pero moawas kay mao lagi di man nato kalikayan ato maginikanan mangadyo. Muhatag na gyud ka. Buhian gyud nato ang nilibo kay tungod sa atong pamilya. Ikaw jud dugokon jud kag lalaki. Bisag asa mabutang dugokon jud kag mga lalaki. O pag-amping kay dugokon kung mga lalaki ha. Di magpadalos-dalos, mag-tank-tank sa kay aron angay baning tawhana. Maunay hubad ha sa imuhang palad, kugihan, pero ikaw madinumtanon nga pagkatao. Klaro? Magdumot no. Anin katawan. O sige Crystal, normal ra nang magkuanta. Pero si Annabel Jod bisag nasay kay ubos. Siya ra say magnaya-naya unsa na? Kanang paulian mo, kind of like that. Okay. Magpauli. Pero ikaw Jod sa labto nun. Maunay hubad sa imuhang palad ha. Unya arena sad taas ha. 9 unsa to siya? O Mi 9. Arena sad taas sa Mi 9. Ang Mi 9 ikaw gyud puti-putihan. Klaro ba dili? Magputi-puti, normal ra nang muputita, asa ka, asa dapita ni, ano na ingani ni. Pero ikaw, bisan pag magputi-puti ka, ang imuhang puso, mamun, dali ragyod ma, tandog. Pilakan ra gani, sa manghod o sa inahan, maning kamot jud ko, makakita ko sa ilahang gikinahanglan. Anak no, nya, ikaw ra ba, taas kag pangandoy sa imong kinabuhi nga gusto jud kang muuswag.
Ang trabaho diha kanimo humot ka dali ra ka makatrabaho. Humot ka sa trabaho. Paningkamot nga makahuman ka sa eskwela kay ana gyud chance nga maabot sa imong kinabuhi nga muuswat. Kay ikaw dugukon og trabaho, dugukon sad kag laki. Taas og pangandoy. Di jud makalimot sa katong mga tao nga nakasala diha kanimo. Di jud kakalimot no. Kalimtito kay mao nay makakuan, makadaot. Munya ikaw good heart, magiluyon. Di jud ka magdaw sa imong pamilya. Naadyo kay plano karon ambot unsa imong plano, gusto kang mag-abroad, gusto kang magkuan. Ang aong ikakuanan nimo og naay chance nga mga puti. Suwayo ang tanan. Kay wa ka kahibaw maka-abroad mo. Mga abroad mo, manarbaho mo tuwa dito inyong swerte, tuwa dito ang inyong kapalaran, pero ikaw jud kamong duhas Annabel ug si Crystal. Mga dugokon ug mga lalaki. Ha? Nya. Daghang salamat Crystal nga nagpahimala jud ka ni Miggy. O daghang salamat sa tanan nga saksig yun ang kadagatan sa hubad sa damgo. Wow. Daghang salamat Crystal. Daghang salamat. Oh, nya daghang salamat ninyong duha ha. Nya daghang salamat ha. Nya Salamat. kanang picture tang tulo. Oh, daghang salamat sa mga gwapa ni Crystal og ni Annabel nga taga Liloan nga ning salig jud in town ni Miggy. Og shout out ko sa mga taga hubad sa damgo. Maing buntag, daghang salamat. Thank you for watching. Subscribe. Daghang salamat. Thank you for watching. Bye. Please hit the like button, share and subscribe in my YouTube channel, Hubad sa Damgo, Hubad sa Natawhan. Thank you for watching guys. God bless us all.